nice. I know. Nabonye Pamela ari kugira ibihe byiza cyane muri Ghana, umugore wa The Ben. Hari iki? Amaze iminsi atari hano mu Rwanda. I know. Cyangwa ni kubera Mama Africa arashaka kuyigarura. Yes, ari kugenda gushaka ama fabrics. Yeah, of course. N'amasoko manini. I love a working woman. Kugira ngo bikure. Ariko kubera ko abantu bari very negative. Bagenda bibonamo ukundi kuntu. Bati gute ataruna mu rugo akamutana na The Ben. Kubera cyose atamutase. Yego da. Hagari papa we? Ni papa we? Papa we afite amagigs kwa mutana nyina. Cyane. Akamara nk'amezi nk'atatu atagaruka home. Mugiye mwahisemo ko ari ukubana n'umwana mwabyaye mugomba kumurerana. None se Pamela reke gucesinga her dream. Just because of a babe. Ayibaze kane. Abonye impamvu nakubwiye ntago naza n'umwanya ntafite gahunda. Ugomba kubaza kuzuza. Ugomba kuzuza ukamenya uti ndamusigira The Ben. Ndagushyigikiye cyane. Oya vuga undi mugabo wivuga umugabo w'abandi. Urumva ndikuje. Ikosa rikomeye cyane. Niba kuvuga nyine ufite umugabo musigira umwana ukomeze nawe najya mu kazi nawe mugusigira. Aho uvuze neza cyane. Ariko nitumusigire abakozi. Ko The Ben bavuga yuko ari umupapa mwiza ukurikirana ubuzima bw'umwana. Ako kirati bojo utaje kunze wakunda. Wakunda ndeko. Usibye ko abana bose ari bamwe. Ni bamwe ariko kiriyo ni ikibuju naco. Yes. Uravuze ngo ari ibibuju byo kudahakea. Oya ntago nigeze vuga ayo magambo. Treatinga buri mwana wese. Nk'umwana. Yes, nuko nari mvuze ni ariko kiriya kibuju utagitreatinze neza waba ufite. Yeah. Turi kuvuga ku by'abana n'ababyeyi. Justin Bieber nawe yavuze yuko mu bihe byiza agira n'umwana we ari cyagiye cyane nijoro yari kumusomera imigani yanditse mu gitabo. Ngo abayumva nyine. Yes. Ngo abayumva ari ibihe byiza, abayumva ameze neza, abayumva ari nk'umupapa ukomeye cyane. Wabonye byo twajyaga tuvuga. Abagabo bakera ntago bazize inshinga. Aho it means a lot actually. For real. Mu buzima bw'umwana wawe. You get? Nabo iyo babikoze kabiri gatatu yumva ari ikintu yinjoyinze. You get what I mean? Apana kumujugunyira mama umwana wawe hama wowe uri iki se? Cyangwa umukozi. Wowe ugari uwawe kurusha uko ari uwanjye. For real. Yes. Kuri it is your whatever that came. Ariko abapapa b'iki gihe ari ukuntu barira cyane abana babo kandi mu buryo bwiza. Nuko abagore babihagazeho bakavuga ati we are doing this. Ahubwo nuko abagore hari ukuntu bari guta abana babo. For real. Icyo ntacyo narinzi. Abagore benshi ntabwo bigisha kwiteza abana. Uheruka kubona abagore baheka abana ku mugongo? Kubera iki? Basigaye bagendana mu bikapu. That's not good. You know there's a connection ariko. Cyane. Kuko uzarebe n'abazungu aramushira basi hano imbere. Ku mabere. Yes. Mu gatuza. Kuko urumva iyo sweat yawe agomba kuyimenya. Ni urukundo nyine. Urumva agomba kumva heartbeat yawe. Niyo mpamvu abana benshi basigaye bakura badakunda ababyeyi babo. Waruzi ko no guheka umwana bimugabanyiriza tamiye. I know. Yes. I know. Uko namugorora ashaka mubona ubwo nabusiri mu buri mu gutwara umwana mu gikapu. Papa yaraguhetse wowe? Yes. Yeah. Nguheke se nanjye uje unyumva. Wabonye yuko Black Panther ya gatatu igiye gusohoka muri 2028? Nayibonye. Iyi ni imwe muri movie yakoze neza. Abantu benshi bari bayizimo umugabo witwa Chadwick Boseman. Yes. Ngo yitabye Imana azize cancer. So this time ntabwo tuzamubonamo. Of course. Nubwa kabiri ntabwo twamubonye. Ahubwo twabonyemo wari umwana we. Yeah. Urumva madamu we nyine ari we Lupita Nyong'o nyuma nibwo yerekanye ko afite umwana. Oh my god, this is so sad. Ariko nyine nakundi kubera ko isi yacu niko imeze. Sasa iyi film biteganyijwe ko izasohoka ku itariki 15 z'ukwezi kwa 12 mu mwaka wa 2028 nyuma y'umwaka utaha. Nzaba nabyibagiwe. Uzaba warabyibagiwe. Ariko impamvu batangaza no makuru hakiri kare ni kugira ngo abantu batangire kwitegura. Okay. Nijya hanze ewan azaba bari tayari. Ariko nababaye. Nubwo nakwiboneye. Kubona uri ari we bahisemo kugira ngo bari we the new Black Uyu Johnson. Yeah. Kuko urumva many people bashiraga votes nyinshi kuri Desmond Idris uramwibuka. Uriya akina neza movies. Ariko I guess impamvu batamutoranyije nuko nawe I think is it next year or next year muri Jan afite the Children of Blood and Bone ariko gukina nayo imeze nka kuriya kwa Black Panther. Ariko mva nababa yes they actually even look alike.
uyu David Johnson Yes. shabarasa byatari asa na Idris bya hatari Yeah. akongera agasa nka Na Chadwick. Chadwick and you're like wow urumva anyway it is what it is ko yaje ari we mwana nyine wakuze nabonye ariko abantu bishimiye yuko azakina no kuko role urumva bafashe a new talent noneho yeah and it's so good no this time around we after your accent ya Nigeria yeah this is the only thing chiruta reka kuko abantu benshi bakunda commenting about these things nk'iyo ngiyo nkubwiye children of blood and bone harimo abanyamerika benshi right ukibaza se kuki mujyemo gukina an African movie why don't you just use African artists urumva tunabafite benshi kandi bazi gukina neza movies but anyway good for him Tyler who is Tyler we wanna party kumbe paringa kandi warwaye sasa Tyler agiye gutangira tour yiwe nubwo atatangaje igize atangirira ni tour izaba yamamaza album yenshya yise ngo ni A-pop bitwa yavuze yuko azayikorera muri Leta Zunze za Amerika ndetse A-pop African pop maybe I see what she's doing yavuze yuko azayikorera muri Leta Zunze za Amerika ndetse no mu bindi bihugu bigiye bitandukanye byo muri Africa South Africa Nigeria nibyo byonyine hanyuma ku mugabane w'Uburayi ho ni byinshi cyane kujya kumva uyuri hariya hanze ukavuga ngo Africa ngo which part are you in South Africa or Nigeria hanyuma si ibindi bihugu it's a whole continent nigo tuhisemo ya hano habi ahubwo abazungu benshi ngo bazi yuko Africa ari igihugu kimwe 103.5 Capital FM